ام دیسا سرنوه تفگیر جنین آزاد سرنوه دم پارتی و سرنوه HDP و برزداری سلاح تکن هنجی دزانن ام هیتک لباکور و هوالک من لأوروپای ام سه جن 25 مهه حیا ایرو ام هاتن باشور مخبات آلیه دیپلوماتیک مشاندن ناخبات مدا هفدیتن ما گل حزبان هبو گل گسان هبو گسن پیشنگ هبو گل توران هبو گل جنان ما ام هاتن جب هم ما هفدیتن کر و سر هندک خالان ما گل وان آخافتن کر ام سردا جبو وجه سپاسدارن کو 25 مهه حیا ایرو هر خبات ما وجه نزیک شوپاند و هم دنگ ما گهانده هر در کردستانی هم جوا دنگ ما گهانده لجیهان هم جبو وجه جبو که دواجه سپاسدارن دما ما گل و دره گل حزبان گل کسان گل توران هفدیتن کر پر سوان جسر روشا باکور جی هبی جبروی یکی سر روشا باکور از کرتاسی هندک تشتان بینم زمان پیدات هوان نوروز آخافتن بردوان بکتن هنجی تزانم پرسکرکا گلی کرد نه پرسکرکا ساله که 2 سالانه سادان سالان aslında سر کردستان تواهی پرسکرکی مازند دومه لباکور کردستان جی اوا 22 ساله دست AKP و MHP siyasete ki qreş temeşandın o her roji o siyaseta qreşin dit çe kurtken ser gele Bakur Kurdistan ji ve ravşe de dominin 2013 han haya 2015 han Bakur ravşe şerri sekini uvan 2 salanda jiyanek nu ava bu edi şer tune bu kuştun tune bu binçavkirin tune bu ve ravşe de emçune hafti Haziran mehir bijartinek ve deri ava kir 2015 han و 2015 han HDP سرناو HDP 81 parlamenter meşanda parlamentoye 81 parlamenter hecmara mezede bu jiberu AKP tne seri xane kari hendek xebatan bimeşine Bakur disa bireşarı u sernave darbe pişte ve disa şerek dijwar derkevte hole u haya benc mehşunda hilbijartın betal kir u carekte hilbijartınek ava kir و دیسا هجمار خواه پارلمانتری زده کر روشیا شهر و شکل بردوام کر مخابن سر باکور کردستان بله پیشت 2015 حیا 2024 انجی او شهر سر گل کرد سر یکیتیا گل کرد سر زمان گل کرد سر چند گل کرد سر هبونا گل کرد هر رو اینان دا آسکی 2016 han haya 2024 han dest xwedanan da ser şaredariye Kurdan û tine ne ser aliye aborî ve şaredariye aliye çandê ve jî aliye zimanê ve jî ji bo qirqirinekê mezin şol kir AKP û MHP iktidara Bakur 2023 yan em çûn hilbijartinekê hûn jî dizanin هنگا گرتنا HDP دوزا HDP بی سرنوی پارتیا چپن کس کم چون هلبجارتنه ام به شکل در باز پارلمانتوی بین اما داوی آوه هلبجارتنه روشیا باکور دا گوره خبات من ندر کته هوله او که ماسی جی خواه دمه ما اینان ده زمان ما گل جوین خواه دارخست ما گهدار گل خواه کرد دو مهان دو مهنیوان ما جوین گل آماده کرن ری و ری بازه که چوا ام درینن هوله ام کی داره دا کنه که ماسیه پیشنیاری گلمه چیه سر و مخبات شاند و اوا پرسکرک تنه جبو هلبجارتنه جی نبو گردایی یا شر سر باکور و هر بشه کردستان تمشاندن اصلا گردایی و بی داوی و اوایی که هلبجارتنه واجد درکت هوله جبو 24 جبو روبری خواجهی مخباته که خورد مشاند و دم ما خبات مشاند ام سر 2 خالان شون مگو خالک چیه؟ تجدید سر برز öcalan beşkin andın و آزادی یا فیزیکی در کهوتن خالک اوا پرسکرکا گل کرد آوایی که دموکراتیک و آشتیانه به چاره سر کردن خالامه یا دویمین مگو امی قایومان سر باکور بشینن و هجمار شارداری خواجی زده بکن مخبات مشاندن و یک سباته حیا 15 سباته ما باکور هر دو آلیان آلیک قرص
aliyek jivane meşa azadiye dest bekir. Wan 15 rojan da ser Bakurê Kurdistanê ser vê axê em çûn me gel hevdîtin kir me civînê xwe amade kirin. Bi dîrokê de hatî serê rêberên dîra robru dimîne. Ji ber wê bi hêzbûna me sedema dagirkeriyê ama heman demî sedeme ku rêberekî Kurda 25 sal dilgirtî bimîne û bi salan e bin tecrîtê de bimîne û dewletek bi asta hukûqî mafê mirovan siyasî leser wî polîtîkeyên şer û tecrîtê bi hev re girê bide û bi hêzbûna me bûye sedem ku îro 41 mehe ji Birêz Öcalan tu agahî tinene. Ev salan e bi xepatên yekîtiya gelê Kurd yan ji kongreya netewî yan ji hêzkirina gelê Kurd ve girêdayî li ser azadiya Birêz Öcalan jî xepat danesîn kampanyayê cuda cuda li dinyayê de bela bûyîn hene. û hûn ji weke çapemenî yan ji gelê me jî li ser çapemeniyê rasterast van daxwaza van kampanyayên vên nûkirinê rasterast dibîne û dişopîne. Ama li van xeteraya ku îro li em tê de dimîne ku em hewce û berpirsiyariya me heye heman demê weke welatparêzek weke ku siyasetek ku ji bo Kurda pêşengtiyê dike weke ku kesek jinekî Kurd berpirsiyariya me çiqas li ser rihekî netewî li ser çand ziman li ser yekîtiya Kurdan hebe heman demî em dibêjin ku berpirsiyariya me li ser rewşa Birêz Öcalan jî heye. Ji ber ku îro çareseriya rojhilata navîn eger ku bi meseleya Kurd ve û rewşa Kurda ve meseleya Kurd û bi diyalog çareserî û demokrasiyê re çareser bibe divê pêvajiyek prosesek diyalogak were dest pêkirin. Ji ber ku dakirgeriya başûr jî li nûnertiya dewleta Türk hatî kirin de were ku her tin ji bo ku rewşa me ya Bakur jî bive girêdayî û rewşa Rojava jî û Kurdistanê pêve girêdayî bi asta dîplomasî û siyasî navdewletî de jî statûya Kurda heyîna Kurda girêdayî divê meseleya Kurd de çareserî weke rêyekî esas were girtin. Ji bo ku rêyekî esas ku her kesî kesê ku me hevdîtin pê re kirî her kesî bangewaziya vê kir divê prosesek were nûkirin divê diyalogek were çêkirin û ev diyalog bi muheteba re were kirin û yek jî muhetebê wê rêberê gelê Kurd Birêz Öcalan e. û heman demî tecrîta wî rewşa wî ya wê derê nîşanî me dide ku polîtîkeyên asta diyalog û prosesê de jî tîne xetimandin û li ser vê nîşaneyekê nimûneyekê jî bû me. Îro bi rewşa Kurda de heyîna me de weke ku welatparêzî û netewî de em azadiya Birêz Öcalan de jî berpirsiyarî hewcedayînekî dîrokî û netewperwerî û netewî dibînin. Li ser vê heyîna me hatina me li ser azadiya kampanyayê ku bi dinyayê û Kurdistanê bela bûyî bi cuda cuda li başûr de jî em bikaribin xurt bikin û zêde bikin.